Changrong Shalok Khumulwng TTA DC Hapangni Loa Jimung by BC Brum Brum ni Haino, Taklai Bishiobo. Muitini Borom Yapare, Bubagrani Mangtong, Sharp Sutra Claye, Bubagra Bikram Kishore Manikoni, Phil snichidok, thwima shal palai jakha. Bubagra Bikram Kishore Maniko thwima shalno muito clay, Bubagrani Mangtong Sharp Sutra Clay Jakha. Tai Mangtongo Khumala Kanriwe, Gatar Mombati Shoklaika. Srangshani Funkazango TTA DC Hapangni Bakakti Bubagra Bikram Kishore Manikoni thwima shal muito clay jakha. CEM Purnochandro Jamatia EM Komol Koloi MDC Ganesh Debormano Khoboi Kubuni Adong Tangfang Shong Tongbaika. Jorani Jorao Haste Hamkraini Bagai Shanmong Tanglang Mani Baksha Tabuk Mazak. Umar Kisho Bubagrani Langma Joyakai Tabuk Haste Tripurani Shini Mungno Juda Ungmano Hinei Kokthum Thumnai Roknibus Kango Kok Shaka CEM Purnochandro Jamatia. Honorable EM Komol Koloi, Honorable EM Rajesh Tripura, Tebutini MDC, Boromganang Kones, Deparma, X EM Boromganang Chonduk Rupini, Tebutini YTF ni leaders role, EWF ni leaders role, O Amseni Joto Takuk Tebuk Suna, Hamzama Roway, Tini Chung Chicken Tony Bisi Tipana, Chung Maharaja, Bikram thwima salno chung palai lekha tabok by 76 year kawi thangkha chini Maharaja Bikram thwima chung ek somoyo ma haingoi thangkha chini Raja Maharaja rokno chung hayamang no sajakmani khanawi phaikha chini Maharaja rok asaimani thwima bono chung ek somoyo pawoi thangkha chung ADC haphang phaimani yagolo chung chini ADC bo Maharaja Bikram asaimani sallo chung holiday bo declare khaikha tei mahaike chung thwima chalobo chung thangnai bosoro sikon te khupano palaikha phainai chalobo chung palainani nangnai palailai tani ke chung chini chinimung chini Maharaja baichi chung jotono salai tongo 184 jona Raja Maharaja chini Tripura hawo sason khai thangkha omon baichi chung chini ha hnoi ase gorbo khai proud khai chung gosiwi tongmani এক সময় जों पावै थांखा जे चिनि राजा रगनो कार्ल मार्क्स नि जन्मदिन पालायो लेनिन नि जन्मदिन पालायो तेबो गोबांमा फादार हास्तेनि बा बिच्छुनि महापुरुष रगनो चिनि हास्तेबो फोर्स खायै जोंनो सिरोजाखा पालायरोजाखा अम हाइङै थांखा फेबा जों ताबक हिस्ट्री न जों रिवाइट खायवनि नांनाय तेबायसा जों किफिलै तबनानि नांनाय चिनि महाराजा प्रदुर किशोर ni नेतृत्व जों ताबक चिनि लाइबुमानो हाइनो हाइ किफिलै तबलायनायनि बागै जों साखथालाय दङो साक्सेस होनाय जों आसा खालायो तानेके जों पहिलाव जों चिनि मुनो सिग्रानि नांगौ दिनै जों महाराजा बिक्रमनो सिनिलिया बनि आमलो जों त्रिपुरा हास्ते बुसु डेभलप ओंनि दंमाने ओंखा आफ्रो जराव समसामयिक कालो चिनि त्रिपुरा भारतबर्षनि जतोनि छाय डेभलप को अमाहायखे आगोय दंमानि चिनि महाराजा बिक्रम मॉडर्न आर्किटेक्चर होनै होजागो आगरतलानि पूरा शहर बने डिजाइन खालायो रोड नि डिजाइन खालायो अमाहायखे खायथांमानि बनि आमलो स्कुल सारा त्रिपुराव जे स्कुल दंमानि समसामयिक कालो भारतबर्षनि कुनो हास्तेव अमाहाय स्कुल करै चिनि त्रिपुरा सालुकरनो लेखा फोरोंनायनि बागै शिक्षा बेबस्थानो उन्नयन खायनायनि बागै आजरावसि 200 नि साय गोबां महाराजा बिक्रमनि आमलसि शहर अञ्चल 200 नि साय स्कुल गोबां चिनि महाराजा बिक्रमनि आमल चाइते एयारपोर्ट दंमानि दिनै जों कायसासि एयारपोर्ट नुक्सि महाराजा बिक्रम एयारपोर्ट हिताबक नंमानि तै तिनता कमावै थांखा दिनै चिनि महाराजा बिक्रम टेक्साक गोदक थांखा हिंके बो दाइतिनो चराइगोनो थेवि थांखा 39 बছरनो बजरि 20 बছर बा 30 बছर थांखा हिंके दिनै चिनि त्रिपुरासानि लुकुरक ताबहाय जों जालो मा तंगला खामो बनि वानसमो बनि नाहरमो बनि त्रिपुरासानो रखा खायनायनि डेभलप खायनायनि बनि वानसमो जे महाराजा चिनि पंचत्रिपुरनि रिजार्व खायकलां माने अ जागाव फाटार हास्तेनि कुनो लुकुरकनो tongthai maroya hai hनै roiklang mani
তিনি বনি আইডিयोलॉजी बाय एडीसी खा তিনি एडीसी जोंनि ত্রিপুরাসাनि बागै छना जाखा फियाबा जों जे भारतनि संविधाननि मुताबिक তিনি मा थाइदोंमोन दं मा यांगै दं ओ जराव जों हास्तेनि जत लुकुरक सिलायबानि नांगो बुसिलायबानि नांगो ओइलाव जों सिनि मुंनो मा सिनि ग्रानाय बनि परै जों प्राउड फील मा खायनाय बे जों सिनि राजनक नि फिलिनानानि बागै महाराजा वीर विक्रमनि आइडियोलॉजीनो जों सोलोङै थांलायनाय ग्यां जत लुकुरकनो हाय कबकनानि मुसुगो हायदि जों सिनि मुंनो दैबो फुवारलायनाय आसक सावैनो जतन हामबाय खुलुमबाय Khumulwngni Hamarini Gakthum Bureau Report Khumpui